Undiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Iwan hang ne pian pet ya ke film kejuk. Saya pet film kasi. Em lagi kasih kemaan pengawan hati kan pengawan pet movie. Di teman makin ayat tu apalagi beri pengawan pet kaya ke film kejuk. Ini nilai awan nang mo kanti baru pengawan pet pada kon ay mesin bang mo. Di pom setisa boleh di strat ha pom setisa. Em Fu mana? Fu ha mata wa pom setisa ora. English pun. Ngaku dulu ni kau ni shadow film masa. Okay. Pas shadow film. Oh, shadow film. Nama ba ngau participate sa Wake Up Beauty Pageant ba organizer. That's how we have to do it. It's a post program, but after the day like Limbati 7, but it is post program. Berpidai ginong model kan? Ibu nona ka model sa ka film ma sebenarnya ne ka film. Tapi nak model siya ka mag-film all credits goes to Isa kay kamar na ngam baju ko kan mo mga boy ka mag-film ikani kanat mo opportunity na mga lag mo hanggang sa kani kasi film industry. Ka film tu pi ka jendap ka ahon. Hoy, na film kan sa release how you nai August. How you ban sawan din. Kani ka film ngalong surat mo. Burung mat bajang. Tapi sa kini hukang ne cek kini no ya pi ha kana film ahon. Ya kata tingam nom YouTube. Wan pet kena yang film man support yang kenang baka ka film kamay mo. My first movie dia baru aku nak Krishan Murha ban Krishan mo yang movie award. Gang tu piru bas dong ha. Kita kenal. Kena dia tu. Penyerikan lang ako ng aktor. Tama pa kadung orang aktor. Tapi siya ulo ka anak ulo ka ina klip ho. Siya ulo Ya kata ni ngomong ang rumah ka dapat ba ngasmo I think it as an opportunity mo. Ngasmo bang hapan like let's say like na enjoy it throughout the session bagi ato ka movie award dapat ba hindi ba ito sudah bisa anta dia don kusita ni ini supporting actress. Jadi ibu ini kiba ya don bentalang ini kiba ya itu pas ka kamlong smobang kita taga channel film juni